ndakoze kubona abakomantire bavuga ati burya umugore wa mbere arubatse koko ngo negesambanye ngo nindaya ano makomantire aragushika gusa nanje ndandika ahubwo ntibomenya nawe uruja mu kwandika kubera akona gashagashasha Marobe je ndandika arakundana icyo nzicyo hamwe ashobora no kwiyibagirwa akabigabira n'abandi arakundana cyane cyo nicyo ndamuziho kandi ndabizi n'abandi barabizi naho bigirisha baba bashaka kumutambika ibyo bamutambika ariko barabizi kakundana nta muntu numwe azagora ngo umuntu ngo azigugira ngo tatuwaje amucapire ku angaha we ntarigera gucapa no munsi uze guma ndamuraba we ntarigera gucapa no munsi nimwe cyangwa reka kuntwara ngo je ntaranchapa je yancapye imyaka yancapye mwibanga nta ibyo wanje ntago yabishira habona mugazi byaro nerabishira habona ati yaragusavye imbabazi canke byagenze gute oya je nta mbabazi yansabye nokuri ntazo yansabye ndabivugiye ahagaragara ntazagira umuntu numwe avuga ngo fani yaba yarampaye imbabazi je nta mbabazi yansabye mugabo gusa ko je ndazi cyo kubana n'umuntu cyo kimaze bivuze ati niwagarutse uratera intambwe usubiza ibintu hamwe umunsi wa mbere rero umuturukira mu maso nyuma y'abijya bihe byose umunsi wa mbere akubona mu maso yiwe byari bimeze gute nyuma y'iterambere ry'umushinga ntahe w'intwari hariho umupfasoni w'intwari kazi niko bimeze Kiesira kunza G5 Media umeze gute murameze neza kindashima Imana ndi Mpunda Marembe kubera ko yanzigamye ndetse ikanzigamira abanje ari bo mwebwe mudukurikirana ijoro n'umutaga amasaha yose 24 kubera ko mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi ndetse mihinga itandukanye bivanye no kwihindagurika ry'amasaha n'ibirere bigenda biraba nkunda rero aho uri hose ndakuramutse ndakwivurize kuroranirwa ndetse ndagusabe mu masegonda make cyane mu kwemera kwawe aho urushima Uwiteka kubera ko kuba tukiri bazima kuba tugihumeka kuba ivyo dukora biriko biragenda neza nta kiguzi tuba twahaye Imana kugira ngo idukure muri benshi babatakaje ubuzima idukure muri benshi bariko baragura impemo bahumeka ahubwo nuko iba yavuze ati mwana burabayeho kuko ndacyakufise uko umugambi nuko niko bimeze je ndameze neza n'umutumire wanje Uwiteka arameze neza natanguye mvuga ati inyuma y'intwari y'umushinga ntahe katera imbere habariho umupfasoni ndetse abushitse w'intwari kazi ndi kumwe na mama G5 Production ndi kumwe na mama G5 Media niho turi kumwe no mubuso kugira ngo tuyage byinshi ndazi neza yuko mumukunda muri benshi ndazi neza yuko mukurikirana muri benshi yo mumubonye ariko aboneka gake n'inkinza habu yacu tuba twibitse ko tuyizaniye bikenewe mabuja ikaze cyane mu rugo wawe murakoze kumwe ikaze mu rugo rwanje mumeze neza cyane cyane uraberewe cyane murakoze cyane kabisa ndamukiza abakunzi ba G5 abakunzi ba G5 ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Imana baheza amen 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 ako kantu ko mu izina rya Yesu reka tumenye n'uvumenga twosengera ikiganiro kubera tugomba twishiremo amajini amajini yarapfuye amajini agihari yarapfuye habo none se ni amajini yarapfuye dusigaje iki Imana nize dutorero tugende kuraba ubwami bw'ijuru oya reka turindire sha nabyo kugenda ikigi gaturindira neza igitondo cyawe cyagenze gute waramutse gute nike kintu wakoze ukivyuka igitondo cyanjye cyabaye neza ndashima Imana cyane ko kuva icyo gihe mbyutse gushika uyu mwanya ntishima Imana ihumeka umwuka w'abazima n'abanjye bose bagihema Imana yo mujuru ihabwe icyubahiro amen iki ibintu bitatu ukora byose bitatu iyo uvyutse nyumvuga ati ndahumetse ndumvise nduguriye n'amaso ndabanye yuko uwundi munsi ugiyemo nkiri muzima nibihe bintu bitatu ukora wewe ukora ibintu bitatu byo kubera yuko uzindutse umeze neza ugiye umwaka umwuka wawe nyene ndavuga ati bugica hajye uvuga ati ndikanguye ndavyutse rero ubugi cya mbere na mbere n'ugusenga ugashima Imana yuko yabyemeye ko wongera gukanura ukabumbura urazi bugiye dusinziriye iyo dusinziriye tuba tumeze nk'abantu bapfuye yego rero bikunze ukaba wongeye kugurura amaso uko no gushima Imana mbere na mbere
mbere yo kurangwa ne kuri telefone ukwiye kubanza gushima Imana iyo yabyemeye bikaba bikunze ko uboronka n'uwo mwanya wo kujya kongera kuyirorera yego hama nasenze hama ikindi nacyo ntegura mbyura abana kugira ngo bazinduke bajya ku masomo abana biga kure mucara muvuye ngaha mu Gihosha ntabwo ari ahantu hafi ntabwo ukwiye kubarekerana ngo bagume aho ngaho ukwiye kubazindura bagashika ku ishuri neza hakiri kare na cyane cyane hama hariho nakandi kana gatoya kankunda cyane yari genda gaherekeje uyu munsi rero nabaye ugaherekeze gashikana ku ishuri wow umuvyeyi mwiza niyo mpamvu navuze yuko burya iterambere ry'umushinga ntahe rigizwe n'umufasoni agize abushitsi ndetse azi icari dufise umuvyeyi mwiza muri G5 twebwe tumeze neza ndetse si muri G5 gusa no mu rugo n'umufasoni mwiza abushitsi uri umugore uri umufasoni w'icamamare ndetse gikunzwe cyane ariko benshi bakunze bavuga ati iyo ubanye n'icamamare nawe ugomba kwamamara ariko nukunze kwiyamamaza cyane nukunze kuba ku mbuga cyane kubera iki nonserukira ntaba reka simaka ngo twese tuze gutora ahantu hari umukuru w'ikintu runaka nyene n'umutambukanye mu bintu byinshi abari iruhande rwiwe ariko wewe urakunze kuvuga ati reka jewe ibintu by'imbuga singaragara kubera iki abanyamakuru namwe muragorana kabisa none bavuga ngo umutwe w'urugo ni umushinga ntahe harya yagaragaye twese aba yaduserukiye mu rugo nta mpamvu yo kwirwa yadushumikanye umenga ni impene ziri ku biziriko reka da wenyine yaserutse nsigara nsenga Imana mvuga ati Mana umurinde ahantu agiye ibyo agiyemo byose abibemo neza urumva bigende neza byose kandi bigenda uko kandi ndamwemera cyane kandi ndanamwizera kubera yuko ibintu agiyemo bigenda neza kabisa yes nuko uno munsi turi kumwe na Madame Abel Nduwayo niwe tugomba tuyage nawe niwe tugomba duterege arenga tumenye vyinshi ndifuza ko dukorera ikiganiro kiza gusigira ubutumwa bukomeye cyane umuntu agikurikirana ntituganira cyane kuri entertainment kubera ko hariho vyinshi bitari ngombwa ko tugarukako ariko turaganira cyane cyane ku mibereho y'umufasoni mu rugo umufasoni abushitse mu rugo agomba kuba ameze gute ni gutu umukenyezi yo kwitwara mu rugo gwe kugira ngo asigasire urugo rwiwe ndetse rukomere rugira inkingi hamwe umuntu wese avuga ati koko ruriya rugo rurimwo umufasoni mwiza nivyo tuza kuyagako ndetse uno munsi turiko turarangiza ukwezi kwahariwe abakenyezi nkuko amakungu abivuga turi muri mars twarahimbaje itariki 8 itariki igaragaza umunsi w'abakenyezi uriya munsi wowe ufata gute nk'umuvyeyi uriya munsi Louis Mars no munsi twebwe tuba tuvatanze turi chini ya ulinzi namaraga iminsi yanyu umunsi wanyu n'uwa kwindi iminsi yose sigaye ni yacu mwe mufise mwe wa Louis Mars yisigaye yose ni gwacu urumva n'umunsi gusa ntabwo nabirandira ko kuko nuko nyene byagenwe nuko babiteguye uwo munsi bawushizeho uwo munsi amamama benshi abanezerewe babahimbaza mugabo nta bintu byahatari burya biba bikwiye kubamo kubera yuko je igenda ubwiza ukuri je ntabwo ndabijamo cyane mugabo suko mba ntabishigikiye biterwa na buri muntu wese ukuntu anezerererwa ibintu ariko n'umunsi abamama baryoherwa benshi kabisa bararyoherwa cyane bakisanzura babumva bisanzuye nyene mu bintu byose bagatembera hariho bamwengera baba bidakunda ko banatembera umunsi bababonye uburenganzira bagatembera bakaryoherwa hamwe n'abandi bagenzi babo hama bikagenda neza nyene bukeye baca bavuga ati ebana ejo byari bimeze fresh bakanifotoza n'udufoto twinshi babambaye ibitenge umunsi wose bagiye gushonesha naje narifotoje agafoto ariko uravuze ati Chelsea nkunze kujyamo cyane kubera iki niye mpamvu itabigutera kubijyamo nk'abandi bagore ubundi sije nyene ndazi ko hariho n'abandi nkawe wowe hariho n'abandi ndazi badakunda ibintu nyene bya yawe ibintu bihuriyemo n'abantu benshi jewe hanini uzombona gake kuko
sindabijyamo kenshi mbwa suko mba ntabikunda oya ariko gusa sinkunda kujya muri ibyo nuko nguko nyene nimereye sinzi impamvu na jewe ariko suko mba mvuga yuko ntabikunda cyangwa uriya munsi we ntawe wemera avuga ati nyene aduhaye umunsi umwe aba mama kirazira kubaye iminsi myinshi wosanga twabyonone yego kahise hari abantu ujya munsi ngo bawitwaramwo nabi mu ngo zabo ugasanga awukoresheje nabi avuga ati n'amasenero w'imari sendagiye asanga umugore akaruse saa 4 z'ijoro saa 5 yitwaje ko ari kuryoherwa n'abandi baba burya rero ndakubwira ntabwo ari uko aba yawitwayemo nabi ahubwo niko abasanzwe ameze uko niko abasanzwe yimereye kabisa niba yitwaye nabi uwo munsi nuko ariho biba byabonetse ko biba byagiye ahabona abantu bose uwo munsi baba uryoherewe babareba ati ahantu hose baba bakubita yijisho baraba ati hariya byagenze gute aca babona ati cyangwa se bakumva n'amakuru ati umugore wo kwa naka byagenze uku kubera ejo yagiye agateba cyangwa se ejo yaragiye bigenda uku ariko si uko nguko biba bimeze ngo nuko baba babahaye uburenganzira bwo kugenda ahubwo uwo mugore niko abasanzwe ameze no mu mico yiwe asanganwe iminsi yose akazi ka misi yose ko mu rugo nikaba ameze ntabwo ari kuvuga ngo ni uwo munsi gusa ahubwo nuko biba byagiye ahabona nuko uno munsi turi kumwe n'umuvyeyi tugomba tuyage umaze imyaka myinshi wubatse ibintu by'urugo urabizi cyane wahuye na byinshi byiza ndetse na byinshi bibi byinshi byari gutuma usambura ariko ntiwasambuye gushika uno munsi hariho urungano rushaje ho turaba hariho abajene mariye bariko baraturaba bifuza kumenya kugira ngo urugo rureme rugume umugore akwiye gushingira kuki nizihe nkingi umugore akwiye gufatira kugira ngo avuge ati urugo rwanje ko vyogenda kose ndarutunga kuko aratubwira neza yuko umugore ni wamenya yuko urugo osambuka cyankero kubaka pe importe ingene umugabo yoba ameze pe importe ingene umugabo yoba yitwara ariko umugore ni wafata decision avuga ati urugo rwanje je ndarusambuye cyanke ndagubaka muri make navuga nti abantu barimo barandorera araba mama canke se izi nkumi zacu zirimo ziraruka zegereje kuja kubashinga ntaye canke zizojayo jeno babwira nti inkingi ya mbere na mbere nukuyihangana apana byo kuzana ngo murasenga gusenga ibyo nta kintu bimaze kabisa udafite kwihangana nta kintu na kimwe bimaze kuko n'abasenga nabo zirashya zikirirwa zirasha rero wihanganye mbere na mbere kandi ikindi kigira kabiri ukizera uwo muri kumwe kwizera hano ubundi se nk'abantu babana waba utamwizera gute wemereye iki se ko mujya kubana niba utamwizera ariko hari igihe nyine ibintu bishika umuntu akabona ko ari kaguhindukira ko nyine umubona nyine uko byagenda kose wajuje ntabwo waje kuvanga urumva ngo byase ngo nzahita nsubira kwa mama na papa uno munsi navyo bintu biharawe cyane abakobwa uno munsi uzamva mu rugo bashwanye na mugenzi we gatoyi ngo bana ngo je ngo wankuyi wacu iwacu ngo haracyahari ngo hako umbabariza umutima ntarugiya kwetu urumva bino bintu biri uno munsi ari vyo navyo uriko uravuga uno munsi rero aba mama b'imyaka ntago ariko tuba dukwiye kwitwara muri make no kuvuga ngo je nkajeho nihe ko nk'urugero kuko ndimo ndavuga ibintu abantu bose barimo barabyumva barabirorera niyo mpamvu rero mba ntegeza gutanga urugero nihereyeho nta muntu njya gutunga urutoki jewe jenyine niherako ndavuze niba nka jewe ubwo nge ruhande mbana n'umugabo tukaba tubanye neza mu minsi ya mbere bikagenda neza mu nyuma nkabona bitanguye kwanka urumva ntago ari ngombwa yuko wewe mugore umenya by'iwanje nta n'umuntu n'umwe akwiye kumenya by'iwanje kirazira we wavuye iwanyu nta n'umwe ugishije inama umubwira ati mbe uriya muhungu ubona ari umwana mwiza ubona byakunda nkagenda tukubaka oya wowe wenyine umutima wawe ni wakubwiye ati urya muntu ndamwemeye niba nameze nabi urumva we nta nibyo wabona kubera bavuga ngo urukundo ni impumyi niba anameze nabi niba ameze neza ntabyo wabona kubera ko waramukunda rero kubera ko wamwihitiyemo kirazira yuko hagira n'undi muntu amenye by'iwanyu kuko iyo bagiye kumenya iby'iwanyu ni handi uzosanga hariya ngo naka yambwiye akubwira ibisu ajejwe kubimenya
kirazira abamama b'imyaka yewe n'ukuri nababwira nti mbere na mbere bagire kwihangana kuko ibibabaza ni byinshi ariko wihanganye byose birashoboka. Ikindi kigira kabiri bakizera abo bubakanye. Ni naho umugabo yoba ari mu ikosa nubwo yoba ari mu ikosa kirazira yuko umwihenuraho ngo hari umuntu ngo yambwiye uku we nakubonye wamubonye we wamubonye uri he wewe mwumve umwihoze niba ari niba n'agakosa yaba yagukoreye abagabo ntago bajya bagira amakosa kirazira icyo bakimenya akajambo abagabo ntabwo bajya bagira amakosa gute rero umugabo atagira ikosa kandi ari umwana w'umuntu nyene kirazira nta mugabo n'umwe yemera akagira ikosa rero muri aba mama bubatse umumama yubatse ategeza kumenya yuko umugabo atakosa agira niba rifite ni wowe ubizi wenyene niba nawe arifite arabizi wenyene ariko ntabyemera ariko kubera ko atabyemera twebwe niyo mpamvu Imana yaradukoreye shaho yaduhaye n'umutima umva twebwe tunyarutsa no kurizwa n'ubusa akano kose akubwiye n'abagutontomeye uburize umva sinzi ukuntu Imana yaturemye ubwo nyine yonyene niyibitse urumva ariko rero kugwange ruhande umugabo turi kumwe ankoreye ikosa kirazira kabisa uko nta n'undi muntu yapfa amenye by'iwanjye kwira iryo ni ikosa kwanza naho bankoze ahubwo ujya hamwe akavuga ati Mana none uyu muntu wampaye bimeze gute ukayiyegereza naho waba utanasenga ariko ukagira agatima ko kugira ngo ntuwandagaze iby'iwawe mu bandi bantu hanyuma ukamwizera burya naho yajya mu ikosa ego arirukanka bariho rwose bibirara arirukanka akirukanka akabijyamo ariko iyo abonye yuko wowe nta kintu wamumugoza utamuteraho induru naho yaza saa 8 udatera izuru naho yagenda kare naho yaza ntafungure utavuza induru burya ikindi gihe arajahana akaharura akavuga ati burya rero uriya muntu na ibyo nakoze byose ari no kumushavuza kuko hariho n'ababikora ngo bashaka kugira ngo bashavuza abagore babo bahukane ngira abayabonye n'akandi kademu ku ruhande keza bashobora gufatana ariko kugira ngo umurushe ubwenge umukina imitwe utegerezwa nawe guhagarara kigabo naho uri umugore ewe mugani sije nawe uciye ngo umuntu ahagarara kigabo wavuze akantu ko kwizera ati umugabo nubwo ameze gute uragomba kumwizera ndakunze kuyibona ndabiza ko gatumurambabarira barakunze bavuga ati burya bivanye no kuntu abereye imereye umuntu yagana n'umuntu wese n'umuntu afise urukundo ku muntu wese n'umuntu muri make asanzwe ku bantu mu mvugo benshi barakunze kubifatirana bakabifata ukundi ndakunze kubona abakomantire bavuga ati burya umugore wa mbere arubatse koko ngo negesambanye ngo nindaya ano makomantire aragushika gusa nanjye ndandika ahubwo ntibomenya nawe urujya mu kwandika kubera akona gashagashya marobe je ndandika ariko nta numwe yamenya nawe nawe kazagosha moti wo mugabo n'indaya karuhari oya kwajewe kugwanje ruhande navuze ko jewe ndavuga iby'uwanje hama nabandi niba bashaka kubikora baze bagendere ku byo navuze cyangwa se baze bakore n'ibindi birushijeho ku byo nzoba navuze yego je kugwanje ruhande jewe abere kabisa no umuntu yisanzura nta mwana nta mukuru nta ukenye nta utunze bose ni yare arabakunda uvuga ngo umugabo wawe ni indaya ngo akunda yarindira mbanze mbiguhe neza reka kunjaniranya na content arakundana icyo nzi cyo hamwe ashobora no kwiyibagirwa akabigabira n'abandi arakundana cyane cyo nicyo ndamuziho kandi ndabizi n'abandi barabizi naho bigirisha baba bashaka kumutambika ibyo bamutambika ariko barabizi kakundana nta muntu n'umwe azagora ntakunda ibintu by'induru urumva ikindi nacyo ibyo by'amakomanteri yewe ndimo ndaraba ikiganiro nk'icyo aba yakoze cyangwa kuri face
je sindorera mbanza gusoma commentaire wirukira muri commentaire utarumva n'ivyo karavuga bamusome kwanza abantu bavyumvirije bariko bavuga iki banza kubiraba haraba usanga mbe wibaza ngo n'abantu banavyandika n'abantu nyabaki ni bwa buntu bw'ubunyagihugu bw'iyo za ruguru canke abo baboye n'abayaya batazi akazi abarima kariko uravyumva mbere na mbere nakubwiye nti icya mbere no kwihangana cya kabiri no kwizerana yego gere kubera ko mba nizeye ibintu arimo niyo mpamvu nashobora kumucira urubanza rero muri commentaire ncangenda nkandika wa muntu yamututse tagenda nkamubwira ahubwo rero byagucanze mbere na mbere kwanza banza umenye ibyarimo mbehoho niba ari iyo ndaya ntanka niba ari akora ibiki we bigusha bikubabaza iki wowe bo bari kumwe bitamubabaza ntigewe rero akazi kose abarimo mba nkazi nta na kimwe nyegeza ajya kubikora byose ndabizi yego niyo mpamvu rero je ukwizera kabisa mba ndakumufiti kuko ndamwizeriza nakwijana kuko nikosa yopfa ankoreye ariko turiya duposti akunze gupostinga kuri status na Facebook avuga ko akunda Ornella cyane mwumva mukuntu hakoyo mubura yo tuma yibura utujambo twinshi dutandukanye turiho tubona kandi sibise commentaire z'abantu ni wabavyiposti yo uhora uvyakira gute rero none umve Wano ko nawe utari muri byo ndimo nshaka kuvuga. Nyene yaje. Erega ibyo ndimo ndakubarira we ntabwo uri muri abyo. Wafatiye kuri commentaire kwanza. Ariko reka fatire rero kuri post nyine we nabyo abavyiyandikiye nyine avuga ati uyu mugore ndamukunda n'umutima wanje wose. Umviriza. Nafatiye kuri commentaire mvuga nti aba bafana baba bandi koko. Jewe sindabitaho umutwe kuko mbanzi ibyarimo cyamujanye sibyo nawe rero utimbe ko yiyandikira handika ngo ndamukunda yarigeze no kwandika ngo umuntu ngo azigugira ngo tatuwaje amucapire ku angaha waze guma ndamuraba we ntarigera gucapa no munsi nimwe cyangwa reka kuntwara ngo je ntaranchapa je yancapye imyaka yancapye mwibanga nta ibyo wanje ntabwo yabishira habona mugazi Ornella bishira habona ibintu biri ku mpamvu zidasanzwe rero bijya yanditse kujya nakubwiye nti jewe ndamwizera Jesi naho yajya mu ikosa sinzabimenya kuko ndamwizera cyane ibyo abarimo rero mbanzi ibyarimo ntabwo jewe nta mutima uhagaze mbigiraho kabisa bene data urumva kino cizere uyu mugore afitiye umugabo yaba rero abandi bose byagenda nkuko byogenda neza nta ningo zo kwahukana hano kwahukana nshakiki cyose umugore anyizera nkuko abazi asobanukiye ubyarimo abandi ugiye gato ubupfuye mu miseze shema gihe ko yagereye yahukane kubera mimi kandi ubu ni Marene gari ngahe imbere yanjye no musa reka ko ndavyose kandi bigarukiye waragiye gusuka mu mabisi mu bye gusuka mu mabisi suka mu mabisi ukuyangana nkuko ufise kurarenze umukobwa wawe ariwe Madame Giheko benshi bavuze ko atwawe nifuhe umushinga ntahe wiwe afata kutariko umushinga ntahe wiwe ari mu kazi na Mimi Mireille atangura kwimvira ko babasohokana bino ndaze ko vyagushikiriye nka Marene wavyakiriye gute niki kintu wakoze nk'umuvyeyi muri bajya abana nuvuga ngo ibyo byaranshikiriye umwana shema nabimenye haheze n'iminsi haheze n'iminsi mbona ibintu bitambuka no kuvuga ngo jewe namubwiye namuhamagaye ndamubaza programme zose cyanumva yuko ni kwa kuntu umuntu aba ataratahura akazi uwo bari kumwe arimo icyo nicyo kibazo cyari cyahabaye ku rujya mu mama mugabo rero ubu yaratahuye ubu ntituzosaba kubona post avuga ati genzo ebana nzokwirahira wabaye benshi si kuyi wanje abagabo turazimbye kabisa ubona byari bikaze mugabo rero urumva nk'umuntu ataratahura amarove n'ukuri genda mutahura kubera aca atarabitahura akazishavu mugabo yamaze kubitahura acaca bugufi byose bikagenda neza benshi baratinya abastari
baratinya kurongorwa n'ivyamamare abandi bagatinya kurongora ivyamamare iyo umugore arongoye ari mu kazi ka filme canke umuziki birangira babimuhebesheje avuga ati ibintu bivemo icara bivanye nuko peut-être abantu badasobanukiwe impano yiwe yes umugore nawe akama mu mare ya buri munsi baza ati umugabo wanje ashimana bari abantu bari kumwe bivanye n'ivyo abarimo niyihe message wotanga igihumure nike kintu wovuga nkaho usanzwe ubatse imyaka myinshi kandi wubatse n'icamamare ata musi urigera uvuga ati je ndatekeye ivyanje ndagiye je nawe tugiye duraye duhagaze no munsi turicanira mu nzu mpaka umbwiye neza neza ivyakozwe kwa wowe naka babacuga kabisa ruva no kuvuga ngo mbere na mbere ubundi ugiye kubaka mbere na mbere ugiye kubaka ubuvuga ati je ndagiye rero abantu bikunda kubaho nk'ibyo ni ba bandi batazi cyabajyanye kabisa no kuri kw'Imana uzi ikintu cyakujyanye utazi cyakujyanye cyo vuga reka shaje twahuye nkuze nawe akuze ni kubera iki basi niba ibyo ngibyo ubyumvira reka kubishira ko habona uko kwiha abanyagihugu ntabwo ari kugira ngo ukemure ibyanyu rero nka message je nobaha nobabwira nti nukuri byarashize bikagorana ntiwihangane umuha umwanya wumvirize ibikorwa akora umutahure nukuri ikizere mbere na mbere nicyo kirakomeye cyane bizere rero abo bari kumwe bizere ibyo bakora kuko cyane wewe wavuze ngo nk'abasore basanye abakobwa b'abastar arashaka kumukunda ayamubonye muri filme runaka akamukunda bagakundana gushika bagerayo batwara ariko amaze kumutwara cyangwa ati ibintu sinkeneye ko nje gusubira kubibonamo why none burya biriho biriho ariko aba bastar inzi ngaha nta numwe ndabona yatwaye umukobwa w'umustar benshi ntibakunze kugaragara abona ko benshi ivyamamare byinshi bikuze hariho benshi batari mu ngo zabo hariho benshi bari mu ngo ariko bari kumwe n'abandi basanzwe babirimo utwawe n'umuntu abirimwo biroshe kwa ko muri domaine imwe aratahura ariko utwawe n'umuntu atabirimwo usanga ariko arakwankisha bijya bintu kubikora akwereka yo kumenga ningeso mbo burimo rero nk'impanuro noha nk'umuntu ameze uko nk'umuntu yoba yaratwawe n'umuntu atari umustari mugabo uwo mukobwa akaba yari umustari bikaba byaragenze uko akamubuza ati biriya bintu babaremo jewe ntago mbikunda nukuri namwumvire niba azi cyamujanya ariko namwumvire namwumvire avuga ati burya mutama mbujije iki jewe nta wundi wo kubaha kuko nta wundi wo kubaha nta uhari nye nta wundi yego mbere na mbere n'Imana hama hagakurikira uwo muri kumwe na cyane rero amubwiye ati jewe ibintu ntago binezera abakwiye guhita avuga ati genda stofye kabisa niba akimbujije urumva mugabo rero bidakunda yuko akimubuza ngo bikunde ni hahandi uzosanga n'ubundi bitagenda neza byama byabayeho nihenzo rite mutama amaze gukora muri kano kazi ko ryo mvume nga uripfuza ko yo bihagarika gutanga cyane arageze aratanga cyane afite ukuboko ko gutanga cyane ko nyine ukavuga ati ibi bintu none bizogarukira hehe narindi koza kabisa musa naryo ntago naryita ikosa oya kuko hariho benshi yafashije naho batabye gutanga bizana imigisha yego habisa naho batabyemera yarabafashije cyane arafasha kabisa n'umuvyeyi wa benshi muri no filme igihe twaja kuramusa Fanny Lavine twaja kumwibarutsa waraduteye iteka uraherekeza umuryango nk'uko umuryango wari ugiye kubikora biriya bintu vyatunguye benshi bivanye na histoire bari bazi yuko umenga ntivyokunda yuko mushobora kuba mwosangira urya munezero mugatamba mukavyina mukanezerwa akomantere nyinshi zaragarutse baravuga ati turishimye kubona bino bintu biriko biraba nk'uko turishimiye no muvyeyi abandi iti vyagenze gute kugira ngo abantu bisubire kumera neza ndifuza yuko umbwira ziriya komantere warazibonye wazakiriye gute niki kintu wovuga kuri iki je naryohewe kubona barimo baranshimira
kandi no ku ruhande usibye nabajya banditse ze no ku ruhande narabonye abantu baguma bambaza ati none ibyo wowe na Fani byagenze byahereye he bikomeye kumenya iherezo ryavyo ryabaye yihe byagenze bire ngo musubire kugaruka mu bihe byiza nkabiki Marove jewe ndavuze ukuri je nararyoye kubona abafana batanguye kubivuga neza hama nabo bantu rero banyandikira ku ruhande ati none wewe we na Fani yaragusabye imbabazi byagenze gute ni ryari byabaye kuke kinyamakuru ngo tubirabe yego nababwira none no musi tukoma tuvimbe exclusive kuri G5 Media tukoma tuvimbe bakoma bidusigure neza mufata gatire mwiza nibicare hamwe babyumvirize nukuri murazi ko hari ibihe byaciyemo je na Fani barabizi abantu sinagwirirwa ndabisubiramo kuko kandi kijya gihe rero yo urazi ni Chelsea nabigiriyemo bijya bintu reka biriya bihe bibi waragirizemo ama Chelsea zikomeye cyane gute ati gute reka ako nakiwanje ama nukuri abafana nababwiye nti rero mwebwe jewe ndazi ibyo ndimo ndazi ibyo umugabo wanje arimo niyo mpamvu nakubwiye nti utegeza kwizera uwo muri kumwe ukamushigikira mu bintu byose naho yatembagaye mugatembagarana yabyutse mukabyukana urumva je rero navuga nti none je urwo gwanko rwanje na Fani go bandanya rushaka iki kandi bari kumwe mu bikorwa gerega nkeneye ko umugabo wanje atera imbere sinshaka asubira inyuma eka uzoza yitambitse wese nakazi ke je nzabishyira ku ruhande mugabo mbandanye ndamushigikira icyo yakora cyose rero ntigeza kujya inyuma yiwe kugira ngo akazi kiwe kaguke ariko hari akabazo wabajije muri commentaire no butarakishyura ati yaragusavye imbabazi canke byagenze gute oya je nta mbabazi yansabye nukuri ntazo yansabye ndabivugiye ahagaragara ntazagira umuntu numwe avuga ngo Fani yaba yarampaye imbabazi je nta mbabazi yansabye mugabo gusa ko je ndazi icyo kubana n'umuntu cyo kimaze bivuze ati niwagarutse uratera intambwe usubiza ibintu hamwe umunsi wa mbere rero umuturukira mu maso nyuma yabijya bihe byose umunsi wa mbere akubona mu maso yiwe byari bimeze gute je nabona ari ibisanzwe ntumuzi uriya ntumuzi ahorana iseko niyo ntazashafura ko je sindamubona yanashavuye ibi bihe bya bitwigisha iki twebwe urungano tweba dufise imitima yo kubika yakazikira ni mukuremo izo nzikira muterere hariya mubandanye ibyo buri muntu wese nakurikirana ibikorwa byiwe areke kuraba iby'abandi gutya ku ruhande areke kuraba ngo urumva ngo je ngurango dufitaniye akabazo ngo ntabwo nagira gutya ngo dukora oya reka ibyo bireke wowe raba inyungu ufite mu bikorwa byawe ibindi bishyire ku ruhande kabisa yes nuko bakunzi ba G5 Media neza twari kumwe n'umuvyeyi wacu two turayaga byinshi twumvise byinshi ndetse exclusive kuri G5 Media yaganira ibintu adashobora kuganira ahantu hariho hose na hamwe ariko Imana yaduhezagiye aratugurukira tuje ku kiyago cha filme Impano igiye kuza vuba mu kwezi kwa kane nk'umuvyeyi nka mama G5 Media iyi filme Impano tuyitege gute sha Impano rero yoyo mva ko baroga bakoroga rero mva ko baroga yagerageze kabisa ariko ntibizokunda n'umuriro nimwe muri harimo ibyamamare mama arayishuhiye nabibonye bene da reka ndashushe zigezeho niragiye ahabona ni filme umaze kuraba filme umaze gukora nyinshi umaze gushira ku mugaragaro ugaca ukompara n'iyiri ngaha anya ngo yigeranya n'iyihe neza neza iyo filme yego iyo Impano agira kirahabona yego kwere erega siwe ni mugire mushira habona rega ujya kaze muri filime naho badashaka kubyemera oya barega baravyemera nuko imitima yabo iravyemera inyuma yabo niyigumye gusohora imitima yabo iravyemera umutima wemeye n'Imana ibikemera irakaza none siyo mpamvu ubona igumye ihezagira erega wabyumviriye neza Imana ipfa kubona ibyo wiyumvire gusa ibyo uri muravuga n'akazi kawe urimenya wamaze kunyumviraho neza n'akazi kawe Imana yabibonye itera ihezagira
hama rero iyo mpano filime impano kabisa nukuri izoba iryoshye kwera irimo ivyamamare rega bikaza urabona ni nka ya filime imwe bita filime yiswe imwe yakiniye mu Rwanda yakiniyemo abanyarwanda n'abarundi mwe n'aba Oronera yes ba Basya ndayibona birya filime kwera nayo yari ikaze sure abarundi bumve neza yuko hagiye gusha bene data neza na neza ni tariki 5 z'ukwezi kwa 4 igihe cy'isaha 9:30 azoba ari muri CCF canke muri EFB ni muri ville hagati kwinjira n'amafaranga ubusa amafaranga ubusa nukuvuga kwinjira ni kubuntu wewe udukurikirana uri mu gihugu wewe witeguye kuza mu gihugu mve neza yuko atandi uzoza kurabira ku nshuro ya mbere filime impano atari muri CCF kugira ngo tusangire umunezero ariko kandi sinyo kuyiraba gusa uzobona for the first time ku nshuro yawe ya mbere amaso kuyandi mama G5 Media Madame Abel uzobona ivyamamare bizoba bihari ndetse sikubibona gusa muzora mukanya muyage ubabwire vya bindi byose umva umenga wo kwipfuza kuvyandika muri commentaire ko banavyo babirebera bibabwire vya bindi uba wumva umenga ubasabe kwa kwifotozanya ushikana agafoto k'icibutso kuburyo n'umwana ufisa azokuru akavuga ati mama canke papa yarahuye n'icamamare runaka kigize kubaho mateka ya filme y'u Burundi wewe wabura gute nikiye kintu cyo gutera kubura je nubwo nzoba ndi muri serum uwo munsi nzovuga ati muganga defoyi nyina henda kwanza oya rero nabo gabo abo urumva ko tumiye abantu bazoza bakahaza hariho rero abo bidakunda ko bashika bazoba bari kure abo bitazoshika rero uwo munsi bizogenda gute mwabiyumviriye rega barahari baruzuye nabo birinda kubiyumvira kandi rega twe dufite abafana hirya no hino yes niyo mpamvu rero abatazobasha kuhashika nabo barahawe ikaze ku bundi buhinga ngurukana bumenyi peut-être vyo tuzobimenya mu nyuma mugabo Abel Ndwayo official niyo channel dufise icyakama filme yacu muri G5 Media ariko sinaho gusa no muri RTNB ziracako ibihe byose hariho nakandi kantu hariho akandi kantu ngo urabona Abel Ndwayo Abel Ndwayo Abel Ndwayo nukumushyigikira hariho n'ibindi bikorwa agira agiye gukorera hanze y'igihugu aka kantu naye bari wabyibagiwe kandi rero nibirakabanga bimeze abafana mwese murahawe ikaze kumushyigikira kugira ngo yagure impano na burya iyo filime ivuga ku mpano yagura impano yiwe agende ateze imbere uburundi bwacu hanze y'igihugu abo agenda ateze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi gusohoka kwe bimeze gute twiba makuru gatoye ibyo ngibyo bazamenyeshwa hanyuma gusa nibagi bazana izo ntererano bamuterere mu bikorwa byiwe na burya urabona ko adakora ntiyicara kabisa yama yabahaye hama bamushigikire muri ubwo buryo urazi ko kujya hanze y'igihugu bikenera uburyo bwinshi azaronke nayo kunywa n'amazi basi mu nzira arimo aragenda hama nukuri turabakunda cyane muze mudutera intege nubwo twinyamakuru arakenewe ego atubwiye duterere ne tuzotera biciye gute bizogeza gari azosoka igihugu cyagatumye tinera zacu zizohagara iki abafana biwe barabizi neza afite amagroupe bama bavugiraho barabizi n'abazonyumviriza bazoca basimba barabizi amagroupe yiwe arahari bama barorera ko ibikorwa byiwe bisanzwe nk'ibiganiro amafilme utundi tuganiro tugeneye bazi ko akina n'amakomedi ujya no mu komedi akomeye cyane tujya tuntu twose yama yakoze aducisha aho hantu baguma barorera rero n'iki kintu cyo gufasha ndazi baramaze kukibona niho bazobandaniriza bakora igikorwa nk'uko Imana ibashoboje kabisa. Nuko bakunzi ba G5 Media nkundira ndabashimire mwese mwadukurikiranye gushaka kuri no munota, nshimire mwese mwagize subscribe mutari bwayigire, ariko kandi nshimire mwese mwagize partage kino kiganiro kugira ngo shikira abantu benshi. Nari kumwe n'umuvyeyi witeka, nari kumwe na mama wanje na mama G5 Media na mama G5 Production, ariko kandi nari kumwe na mama w'abana benshi bakuze abo abamaraso ndetse
nabo umubiri bamwe bamwizeye baravuga ati n'umuvyeyi bivanye nuko bamubona mu icitegererezo niko bimeze. Twako turayaga vyinshi, twayaze ku rugendo rw'ingo, twayaze ku gusubirana nawo kwiwe na Fanny Lavine, gusubira kuyaga, ariko kandi twayaze kuri filme Impano. Turangirije ku rugendo Abel agiye gukora mu minsi iza, ariko rutaramenyekana cyane ibyago, ariko umuntu wese yumva ko yifuza guterera muri runo rugendo, ko urugendo barutoroshe, n'urugendo rw'akazi rwo hanze y'igihugu ndetse inyuma ya East Africa, ruzoba rugiye gutangaza ndetse no kuzamura ibendera ry'igihugu mu makungu, kugira ngo filime zacu zije ku rundi rwego, zibe international, tuve muri local films. So umuntu wese yifuza guterera arashobora kumurondera ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi, kuri Facebook ni Abel Nduwayo Burundi, ndetse WhatsApp irahari, abantu bafise nimero ziwe cyangwa umwandikiye kuri Facebook direct arashobora kuguha nimero. TikTok zirahari ni Abel Nduwayo Burundi, ndetse hose hashoboka urashobora kumwandikira kugira ngo umubaze uburyo umutereramo. Murabizi neza yuko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugeni, nayo mpamvu umwiza umukunzi umubonera mu bihe biba bikenewe nk'ibi. Ubwo rero nimba ukunda filme za Abel Nduwayo, nimba ukunda filme Ndundi yuko yajya ku rundi rwego, nukuri turagusavye intererano, amafaranga gusa n'amasengesho canke ivyumviro vy'ukuntu vyogenda, nayo ni intererano ibikomeye cyane ubutanzi. Ubwo rero umwanya n'uwanyu mama, nakoze cyane ku makanya. Ego urakoze nawe. Ego bakoze kuza kunzindukira. Nyene je nari n'ubumenga sinobaho no munsi, nari navyeretswe ati je mwana Imana yambwiye ati mwana genda no munsi ubwire mama yuko akeneye kuyagisha abarundi n'isi n'amakungu. Amen. Ubwo rero byakunze, Imana ikomeza agiriye cyane. Amina. Asante sana. Amen.